Enendi kuma matungulu nimenda silikali nene yikithia kana iseso ila isioke iwe ya komini ya lelu wa kumatala kuthithika ni yethiwa na usungio wa kutua yulwa mathina maukwikisioni kiu lelu wambiye ta miaka mbe wa 10 mivitu ate wa kwama na wikwati munene kwenendi ani kuonekana mulatio valamenda muyumbe wa matungulu aendeye kusukuma muvea wa malelu kuthi kana kuthukuma na ulungalula wa Elite Boni Mutisia ena mauvo. Enende ama watakana kusokewa kwa uthukumile lunuyu ni uvucho munene kwithuwa kwa mite miaka mingi na uvenda wikwati munene kana nutonya uthela. Tuitunga muvea nundu umuthi nitwakusia kana lelu wa tala tundonyo sabok no ambeya inge kutemwa. Tuina wikwatesio kana ibinda ji maji ikondo methi ya maji kamoka makambeya na makathi. Kinu chambe nye nitunga muvea munene pyo. Nunu nakuma 1985 na class 1. Na kilelo twakinanga atupila. No mundu usia na situla 025 sia nizitu sidina sana ndu ikakinanga alami. Witano wone kwa muyumbe wa kilomwe cha matungulu waende na usukuma silikale kumini ya mulati uyo. Na nao kwatanya kaunti ya Masako na kaunti ya Kiambu maondoni makoneti utandithia na ndambu kaingisia vata kuyenendi. Takwembweti we yuyua ni metha maziokie definitely. Maitha maziokie kwa ute azia ouwekie kithiki cha uyo wende nginothele na no kenda tone maandeo maisiokethia ba. Ela twitha tuonete lami uthelete niwe twitha tiugo sio ni kenda tukamana undu tutono zemba maswaku town kwa metuke undu tayu ilunga lesito nsia kwa ngalesito sitinda uo tu ya masiling kwa ndo mano yene utinda mazovetie ngali. One benefit ambayo tunaona kwa mheshimiwa Mola akitengeneza hii road ni ati business itakuwa imerise na tuseme pia alitupromise mavijana wataingia kazi hapo, and so far we have the assurance from the contractor mavijana ndo wanaingia hapo. Lami wapeta ndo ndatika 10 minutes ukapikatala. Ingi maumia wetano kuisilikali na lama kuatia kandala zino kukithia kana mulati uyu na ungama kuithwa matuko maingi ungama na kutia nende kivindune kana lelu wa utemuthelu. Lelu ni musele mundo pio na miaka mingi kumaila wambiwe ndiri ukakalatwa tinjwa tino tanu mwingi na tinjwa tiani nundu wa maendeleo maguo. Na serikali yaito iletongwa ni mheshimiwa Samoei Ruto tuyokolia kwa ndaia ikithia iseso ye ni yathela na thithela undu ya Elite nundu tithitwe tikusia sinema mabina kwa mabinda se lelu ni wabika contractor wa karatoju wambe Aisara Jevo ola wabikie pa wendano wakele ane wa China na twina wekwateswa wana ukomina abikaba ke baethio na junundu twana ni bokie China onge tikulia serikali kwanda yasionthe manaiti ene ndima matungulu na twina haki ya uthukumwa ni serikali kwa uti kulia nigenda lelu ndukethwa wi sinema ingi uthele kiao cha ndu tikwataniwa na Kiambu nigenda tuweke kuthina. Wikwati wa munene ni kana mulati uyu kukilia kisioke maunduni maki ukwati na muno kumanthia enenthi kana kumalilia mawea mola matetha cia kila muthenya. Lakini ndo makunena ni biashara sito. Kwa mama mako saa 10 kana saa 9 sio tuko makekala malelo ni matoda matala alange matoda sinduthika. Kwa unye niona pena uniko munene ngaliko ya kwito. Na tunaiwe kana wa chumwa tuna itho chumwa tunaiwe kana yene pinda ya mumo. Nyene kiye kana munthi. O ni mumo. Ndu ikalite pinda ya samu no byo tutona maendeleo kukwito. Wikwatio no tano la munene twina wenundu twe nauma boyo twendete kumanda wea taenenthi alama kisioke na nitungia serikali mubea nundu China la tethi yabo ndeno mbagusi ni watu tabia nesa kana matinga mamina kubika site yonthe either ithukuma na enenthi makisioke mabiazala bani menjwa maende neza na lato mwingi woke waitheka wizethia no ciongela lato kaundini ya Masako matungulu nyeni Boni Mutisia.